Kulala nebantwana labancane labaneminyaka lemfica kukhathatha kakhulu tinhlangano temphakathi eLimpopo. Kusulela ngeligciwane le-HIV kubantwana nalabo labangakatalwa nalo kepha bese bayasuleka ngulenye inkinga kulendzawo. Ligciwane le-COVID-19 kanye nalokuvalwa kwelive lokube khona kuvele kwente simo sibe sibi kakhulu. Tinhlangano temphakathi tivakalise ukukhathateka ngendlela kutholakala lula ngakhona tshwala kanye netidzakamiva. It's about our young girls and children. The numbers are rising up time and time. It's so painful. And you ask yourself, actually, where are they getting this HIV? Why we are still having a serious challenge of high teenage pregnancy in our province, in our district, more especially this local. Kudzala solokuba nelubito ukuthi baholi benzabuko bayekele kuthetha emacala etemacansi. Call the police, let this person go to jail. That's it. Simple. I don't need to come and talk about this here. No. Why? 10 years old? No. The police must come. Lisela mengameli licele baholi benzabuko ukuthi basebenzisane nahulumende ekutheni labo labatawutholakala balala nebantwana baboshwe. I want traditional leaders to stand up against this social evil. Let's allow our girl children to go to school. Mabuza utawuhola lilanga lembungato mhlaba wonke lekwatisa nekuvula emehlo ebantfu ngeligciwane iWorld AIDS Day emutavula ngaphandle kwaseMalamulele kusasa.